Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula pelipat ba ke Temple Sri Kalita Mata baladapan Maramat Hulung Pavagat ubadan ke distrik Panch Mahal jangka jela Gujarat Mengstan. Vice President kari India M Venkaiah Naidu ula ong bagi kidon hok banyaki persya Andre dan Jakapat na kabenta kinu-kinu kam tau jin kelumar kapok kari sensyat ba. Menteri ketenat ki kampo yang kejelau ba lak menrembui ke segi thok ding ulo ong ba Chief Engineer ke PWD bat ki jangka National Highways Authority of India kila dapat penkere penkrum yaki kam ki jam ki beri dapat kejin Maramat biang ya ke benta jang kesurok ba NH6 kepala julur na kejing tua kindo. Presiden keseng BJP kejela Meghalaya ba Ernest Mauri ulo ong baki beri ke besong basa ki jaka nong kendong jong kan kejela dengan Shibun hakabaya David Kiskin ki bakongsan jong kesorka pring. Ban kentiu ki kam miale kai sports ki pulit hakajela Meghalaya ka East Khasi Hills DEF kala penlong ki jingile kai Meghalaya Police Badminton Championship hakatnya tarik ibn jeliu ha Police Indoor Stadium kabadan ha Police Reserve.